Indi nkuru nakubwira ni uko mu mujyi wa Kigali hari umugabo wafashwe ari gucuruza urumogi, akaba yafatanywe udupfunyika turenga 1000. Ishami rya polisi rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge rikorera mu mujyi wa Kigali ryafatanye udupfunyika 1000 tw'urumogi umugabo w'imyaka 24 wo mu murenge wa Gahanga, akarere ka Kicukiro. Polisi ivuga ko uyu mugabo yari asanzwe acuruza urumogi ndetse yahise akorerwa dosiye ashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo akurikiranyweho icyaha cyo gucuruza ibiyobyabwenge. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Weraise Gahonzire yashimiye abaturage batanze amakuru uyu mucuruzi w'urumogi agafatwa urumogi rutarakwirakwizwa mu baturage. Yaboneyeho kwibutsa n'abandi baturage gukomeza gutanga amakuru ku bantu bazwiho kwiyajandika mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge kugira ngo bafatwe, kubera ko bagira uruhare mu kwangiza ubuzima bw'abaturage. Abishora mu bikorwa byo gucuruza cyangwa kunywa ibiyobyabwenge kubireka kubera ko uburyo bwose bakoresha burazwi. Abishora mu bikorwa byo gucuruza cyangwa kunywa ibiyobyabwenge yabasabye kubireka kubera ko uburyo bwose bakoresha burazwi. Baragirwa inama yo gushaka indi mirimo yo gukora, kuko iyo gucuruza ibiyobyabwenge ntabwo izabakiza ahubwo izabakenya. Ingingo ya 263 mu gitabo cy'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wese ukora, uhinga, uhindura, utunda, ubika, uha undi, ugurisha mu gihugu ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko, icyo gihe abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu ndetse n'ihazabu irenze miliyoni 20, ariko atarenze miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda ku byerekeye ibiyobyabwenge bihambaye. Ngira ngo rero uyu mugabo muramubona ko mu by'ukuri urumogi udupfunyika tugera ku 1000 twose batumufatanye. Mu karere ka Gatsibo haravugwa inkuru y'umugabo bita Uwizeyimana Anastase. Uyu nguyu wasanzwe mu mugozi yapfuye, ariko nanone bigakekwa ko umugore we ndetse n'umukobwa w'imyaka 18 aribo bagize uruhare mu rupfu rw'uyu mugabo, ndetse bikavugwa ko byaturutse ku makimbirane yuko umugore ngo yajyaga ajya gusambana n'undi mugabo wari usanzwe akodesha imbere y'urugo rwabo, bikaza kurangira abaye inshoreke. Akaba ari byo byatumye rero bagambanira umugabo we nyirizina kugira ngo bamwice, hanyuma bikomerezanyize ubusambanyi bwabo. N'umugabo bita Uwizeyimana Anastase uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko. Uyu rero akaba yaratuye mu mudugudu wa Gisharara, ni mu kagari ka Karubingo, ni mu murenge wa Gitoki, ni mu karere ka Gatsibo. Uyu rero akaba yasanzwe mu mugozi yapfuye, bigakekwa ko urupfu rwe rufitanye isano n'amakimbirane yari asanzwe afitanye n'umugore we. Amakuru y'urupfu rwa Uwizeyimana Anastase akimara kumenyekana, bamwe mu baturanyi batunze agatoki umugore we ndetse n'umwana we ko bagize uruhare mu kumwica ngo kuko bari babanye mu makimbirane ndetse bahoraga bamuhigira. Abandi bakavuga ko ashobora kuba yarambiwe kuba muri ubwo buzima, akaba ariyo mpamvu yatumye yimanika mu mugozi. Uwitwa Mutungirehe Dorothea yabivuze agira ati aba bantu bahoraga bashwana ndetse bakamubwira ko bazamwica. Ubwo rero turakeka ko umugore ndetse n'umwana bamuviriyeho indimwe bakamwica, bakamushyira mu mugozi bijijisha. Sinamubonagamo umuntu wageraho kwivutsa ubuzima. Ibyo rero bikaba ari ibyo uwitwa Mutungirehe Dorothea, uyu akaba yari umuturanyi wabo, akaba ari bwo buryo yabivuzemo. Uwitwa Ngabo Mariko we yagize ati birashoboka ko uyu mugabo yananiwe no kwihanganira amakimbirane yabanagamo n'imiryango ye agahitamo kwiyahura. Icyo tuzi nk'abaturanyi ni uko bari babanye nabi ndetse nabi cyane. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitoki bamwita Franka
yavuze ko koko uyu muturanyi cyangwa se uyu muturage yapfuye, ariko iperereza rikaba ryatangiye kugira ngo hamenyekane icyamwishe. Yabivuze agira ati nibyo amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye mu masaha ya saa 12 z'umugoroba, bikaba rero bikekwa ko yimanitse kuko yasanzwe mu mugozi yimanitse, ariko kuko hari amakuru yatangwaga n'abaturage bakeka ko yaba yishwe n'abo mu muryango we, RIB yahise ita muri yombi umugore ndetse n'umwana we kugira ngo hakorerwe iperereza. Akomeza asaba abaturage kujya bageza ibibazo byabo ku muyobozi, bukabungura indi nama aho kugeraho bivutsanya ubuzima. Yabivuze agira ati ubutumwa dutanga ni uko mu gihe hari abafitanye ibibazo bakwiye kwegera ubuyobozi bukabafasha kubikemura hatageze ababiburiramo ubuzima. Ibi cyane cyane bikaba bireba imiryango ibanye mu makimbirane, aho mu gihe bananiranwe bashobora no kureba icyo amategeko ateganya bagatandukana bitageze ku mahano nk'aya. Hagati aho umurambo wa nyakwigendera watwawe mu bitaro bya Ngarama kugira ngo ukorerwe isuzuma hamenyekane icyaba cyamwishe.